E a família Nilaran amanicanar maka tu sustenta no serve a nessa protetor tamatamba família não forma uma ansira no futuro. Mas bem, o insa carrega a manela bela ela a função tanda sofre moras psicossocial. Tirmai te acompanha a reportagem nebe Jimen prepara-ona. Amang nudar pilar kibit nona romang nebe duninitik na kukung husi família ida Nilaran. Niamak proteção, niamak maho, nebe família sadereba, husi udang no aning morisnya. May beu insa, quando mahong nerasik, lahalau kenar, hanesang aman siraselu, ho condição psicossocial. Husi história hirak ne, tirmai, ita acompanha hamuto. Turho hate ke mamuk ia aika bela kida nebe latan ia rai oi nama laik no kulit nam kurut ona ia neba limang karu kisi metin hokorenti pa airin nebe kuda metin ia rai Alcino da Costa hoidadi nenulu resing hitu hela ia aldeia kunua alas suku mahakidan posto administrativo alas município Manufahi sofre moras psicossocial hahuhu sitinan rihunrua aman husi oa nain hitu ne mori so condição triste tebes tamba lorong kalan que se metin nia hokorenti ia baraka oan idania okos família foti decisão hodi que se metin nia tamba dala rumah agressivo hodi estraga e maseluk nia sasan no halo agressão físico ba e masira nebe basic nia bain hira equipa ziemeni to iha fating ne Alcino simo equipa ho matamben Holiman rua hakuak metin airine no limang karuk nak dedar Alcino belintroduz narang completo Julian Macas. E o narang completo? Alcino da Costa. Matamben mono bainira kualia konaba ni oansira. Alcino forma família ho Benita da Costa o tinan limanulu resingwalu no sira ia oanain hitu. Bendita da Costa sempre ia paciência o de taumata mbane caben, mas que dala rumah ni rasik hetan agressão físico. Usaha nervoso moço, nos ketiga nervoso ba hapung tambane mora sih nessa neonane hawa tabu safal. Reva mãe essa família sirema nesambe bokamba dia kelare thau hansi ketiga triste tamba hansa keluar ka wotida itani katiosa hansa naitian terus hau feta ta hau lavari chira amba hansa be hau hanoi lato hare bahan sebutiga me keluar kalaran la moris normal pon maniwa sira sambe hansa boto na keluar ka ona sinti sinalo dia tuan mas ida sikikse sekolah ne sembutiga hau taristi tambane hawa tursaida hareba ikane bese sekolah baku mai sana samia mia sana iya mia sana tulwe nuri ai baku satu kusira ni foto ya tutu hau ne hau nara halai ni hala se susini hau make informe de husu kisikia ni husu dehan hawa tha palan mo ni husu dehan athane turbako ni atuhan ya tukumane ni husu haris ami ko haris de thepati anhe mo turbako de thepati ni bati lak luba ni fila mai ne vi tos mak ni lahala ba misa mak ni lava Aman magfigura idanebe sai protetor família nian no sai sefi família idanebe nia forma ba. Mai be figura ne lahetang musi Marta da Costa no nia maung alin sira bainira sira nia aman Alcino sofre moras psicossocial. O situação ne Marta sente lá com esperança no ramono mata bem bainira esclarece sentimento com a ama nia condição. Sinto triste tamba selamat inam barakona apa kesi to indorang apala diak na fate bahkan hati lorong kalang nyawan ame sene sinti fuan moras sinti triste tamba hotu ni am la kisane sang amniang am sinti ang samia apa kesi am sinti am triste tebes na dunia kara katoba na governo siretin sa mitawmatan kami apa tamba indorang kami apa kesi sila diak kesi tinang narum nilarang la diak to indorang na dunia ang sebuah governo sirabal met taumatan ba apane kita disediakan taumatan ba niwan ami sirahon
nabe ama faluk nabe si akhir emisori. Vizinho Sira nebe makela basic maksai sasi makondição Morris família né. Sira mos preocupa tebes o alcino ne condição tamba dala rumah quando husik nia belevo ameaça e maseluk ne vida no ne Sira mos ajuda hode tama tamba alcino. Mihane uhi mihang bodo iterne hedi tiga koba mihang napati lagi antara hansilo dan mihang kita dalam koba mihang kalau kau kali dipermis peri koba tua peri kono watur hal tuiri nakara elah hal tuiri nakara kan tahu hakilarne bisa hakilar lori tolokne albiru de tolok albiru de to tinggi koba ne mihane lapan dilakon kuliahnya ensel lapara kuliah nafatin elde peri kono watir hal tuiri nakara dia to kalam bele kalhat kalalina usu tinggi ko peri tinggi honi watir ko helde nama tidak uluk sedang kisinia pada khusus lapor ni baktu Uluk sedang kusini. khusus ini akarat lapor ni baktu nama anu hanuing yang kita emane label kisimal pas hanuing dari lagi masih ini pelik lagi kisinia. Antes ne autoridade local ia fatine esforço ona hode halo pedido baia parte relevante Sira no icos mai retanduni tratamento e a centro reabilitação la clubar mai be depois de fila husi faten referido liu de ulanghira nyamoras moso fale. Kuliah kona bas ngor alsinu lebe maka ita bela de hang kata moras sentimental ne nia ni tina bara kona nia sofre moras ilene ne be ane sang autoridade la fatne recomenda no halo pedido Roma ba ita nia governo Sira di liu parte sosial Sira tu ben tahu atendimento sosial ba moras deficiente dele. Então hoidane maka tempo tina rua liu kotuba antau pedido Sira corresponde duni husi tenia sosial Sira no atende husi tenia Ministério Saúde no ni lorinia bala klubar pa quase basic tina ida antau labela e mudança Sira fila para mais família. Autoridade local nemos promete o inhira e programa rumah husi governo setau prioridade ba família ne. Kami sang autoridade tambah buat ni memorasnya lawas ventina inda rua bara. Entau inisiativa rasik maka foti husi ni família rasik dulu husi ni wan Sira tambah wan hira itu husinya libre quase alas lara tene outro sinoran sini ni asau ni al nunca mais para hingga nunca mais kala loro la lit às vezes nível estragos então idane Sira foti alternativa tau hela corrente ka fio Roma tali Roma para tu bel assegura det la significa de yang kata família la gosta da nia mai bat ate segura det mai bet tuira autoridade ni hata tete kata labele mai be família sini razões yang kata be tamba autoridade Sira hela dok mai be anesa Wai hira alsinu hal asau sinora sinu hal asau antau anesa família umalarang no bizino Sira ne ala bele heta sofrimento ba moras mental ne então significa de kata autoridade la fata informação kata bele inisiativa rasiba mai bele halo asau de nabema atau indica clean. O realidade nebe família ne hasoro hatudo katak se ia família balu nebe mori so condição vulnerável no sofremos mora Sira nebe precisa assistência especial mai be tandet menos conhecimento Sira decide hode isola an no update. Além de ne ia fator principal Sira nebe foi influência basira mak fator econômico facilidade de saúde nebe dog social cultura no estigma psicossocial mai husi ambiente umalaranian no menos acesso informação Sira. Moris vulnerável hamoso estresse nebe estraga saúde mental enquanto moras psicossocial Sira hamate produtividade econômica hode husik Sira dadur no labele acesso ba tratamento médico nebe los. História Moris susi família ne loki tahutu ne mata. Katak ia ita nia soring se ihe ma barak makluta mesak ihe na kukum larang.
Ho situação hirak ne sempre ia ema ida nebe matau mata balsino da costa ne magnekabe bendita. O domin tomak cuidado husi perigo no nunca husik ni mesa. Equipa cobertura Gemen.